adofo a mo schedule Juu TV. So the abrani na ye kan. Say wo schedule Juu TV a. But more subscribe to your channel no. Like, share, na wo bia wa ma comment. Me say wo yes eye me dey. E ma me more vim. E ma me moral na boost me immune system no. Ama ma hoden dada. Aye program foforo. E dia bro ama wanya bi ahwe. Onim me cry say me ba Ghana. In fact, e bi ni me bi so ni. Say me no ka say me wo Ghana. Na me ba Ghana. E na me si no Juu alande Ghana. E wo say ye hwe ye nuanom a wo nso abobra e wo Ghana. Etim ye bie shops, any stores ni ade. Na ye ni o twetwe nkomo. Na wo mo so ye shine wo mo e promote your mo business no. Some nim say Juu TV de. Ye ba say ye ba be promote ye nuanom a abobra ye be promote wo mo adwuma. Enti sabre ya ba me nua ba fe Black Beauty. Ya ba ne store. Ah, me run store ha me say ebe. I just say one near ma. Enya sam kito. Me na da. To the area obehu near ma woto. Enya grokra. Me nua ba. Sabre me ko me nua ba ne nchen. Ne na twetwe nkomo. Na de ono so ewo ma Juu TV no. Ono so aka kire. Me nua ba. Ye ma wakọ baba Juu TV so. Ah, me so me mama kwa ba. Na me pa cha wo dey say. Ah, you friend me Patience Entry. Patience, Madam Patience Entry. Ah, o company dey say. Part Queen Ventures. Part Queen Ventures. Wow. Me nua ba. Ebrebe pa na wo chance say. Wo be bie ensan drinks, soft drink ne one na memo wa keka ne ma woton. What you say? Ebrebe na wo chance say wo be bie shop kakraka bi say. 3 years ago and me decided say ne movie free provisions ne ho na maba na ma drinks ne nko ate ne ho e wo baby foforo nti no ye 3 years ago ni a me ba ha sin be start drinks ne nko. Okay, that means now what on provisions me pacha and son na wo ba be shop we me pacha na provisions no so start ton ye di be say and no 14 years ago ni. Wow, business woman wo krom, business women so mo wo krom 14 years na sa business no so na ko say oh and no so nyame adom na ekoyi still and also wo ho a ye can drinks ne ho. Hey, and you was come because me show drink shop here no cry nya grow this also provisions. Let's just say we here bro we started with provision store and I would we say okay and you person will expand them until we the inside drinks it ton ebe ka ho until we drinks you know a higher depot na because drinks bia wo bi a higher depot depot ye ma distributors and your ma wholesalers for so and your ma and a retailers for so ba so ye be ma obi drink bia upe bia oba ebi wa ha na individual for so say bia me twom na mpese me to drink bi kokko chele wo fie no so and also so ba ye be ma o ye be sure kama me ama obi nti drinks mo wo de ebro ene de ana say mo ton de anomremremre no nko a de bi ye wo de ebro ye wo de anomremremre che say drink bia upe bia oba Part Queen Ventures nko a obenye bi ato someone to you ye nyina ya bro pepepe yes say mo a mo twa bie no mo de wa ha mo nso so mo ya mo krife asofo lai mo so mo de wa ha krife fo no asofo bi wa ha kakra bi no me go ba we de aya agro ai smo ho enti nia wo pe bia mo nso so wo de wa ha enti se obi ye wedding na obi ye yie na obi ye party any idea oba ha be oda insadodo bia opebia no obenya anase wo limit say oh e de ya yi se be ya me shop munye hwe ntinu mintimi se sansan ope mfa ma debi ye ha de quantity a wo pebia oba ha nko a obenya oba nso so na quantity ne do so na ye hwe na e se ye delivery ma wa bia wo ka advance wa ha ye be ye delivery de ama o kama nti uba ha uni problem kra. Oh, okay, not just what should that cross and talk ka ho a aka na attach business na say obi pe deliverer on to me mahase ya na so pe deliverer obetim dia kwakoma no me patran. Okay,
wo de yan fa ne say me wo ti say nsawam aha ya Accra me wo nsawam me hu wo advert me pe won san bi ni ade me pe dodo pa me ye wedding inti wedding come to me yan san dodo bia me pe bia metimi afro wa order e wo online e phone so yeah metimi afro wo phone so a order ama we deliver sa drinks ni nyina ma me ana me patcho an ye be deliver ma pepe de hiane se obe free na one yen ade na ya negotiate na ya supply o ba se sanda ho de bi ni because sanda ho de bi ni o business de sanda ho hey we had the sanda ho ni business o beti ni edi free sanda ho ebi wo papa se ha de sanda ho ni there be sanda ho ni we cash and carry because the sanda ho mo nka wo nya fefefe nya business kakaka say in fact wa hire kama pa wa ha say ye kama okay say obi pese o true bia me pese who address because they say yes Ghana where mutimi musumo digital and say musumo address me boa first no me wo Ghana ha na address ni ho obi say me some address ye there a make cho so oh odoko official ta mango ase another nso ma so for daisy asa say number 1 number 1 na me ni bi say there yes address wo ho me boa okay so address wo ho na so bi betimi trace sa address ndi aba ha dia ene na for address ni tudwa okay me patcho part Queen Ventures mu be hu yen wo Tabora number 5 opposite Ultimate International School we dey do Ultimate International School nu gina school n'anima school ni opposite pepepe bones a story building kese bi e wo ho ye wo story building na se enya san so dey do school ni ho na obi so obia ha anya yera kwan o ka se wo part Queen Ventures baby a drink depot ne wo na obia e de wo be ba ye wo main road na eso na mpacho me number enso so 0540367377 nti se wo bampo na unhu kwan na wo de ofra ye be ma direction na wetimi aba me patcho si wo telephone number no so biem to boase titimu na adofo intie because some e wo drinks na e wo ha say no minim sad program ito TV super grofo bebo no ma ba besesa se be ya grofo betie ni yedi sanse number no so biem ma me patcho 0540367377 ndamase samatio mo hominu aba no ne drinks no ye di nkomo wi ha anase ye kuso di nkomo be hu drinks a niema oton anya gro na medi o wa bobra pa wo niema akono ne nsane sanye nsan hodo a woton no enye easy kra menu aba wo asem bia mambisa wa wo betumi akade a kire adofo memba wakwanya we se wo asem bi na mambisa na wo pese wo kan wo betumi aka efa wadwuma ne ho a wo betumi aka me pacho mesre adofo nyina se bibia wo ya amanyame endi wani mukan na nyame di wani mukan a ade nyina ewie peye monhwe de me so nyame adom enedue Queen Ventures ase atre bebre enedue yetime nka wo wiase afa na nyina nti mumyemfa ye ho ntu nyame so na nyame ebeye bibia amamo medase oh na just me aba no kra de wo de asema na mpeso wo ka de adani afutu wo de adani afutu se ono o shaase no na nti sei yesi obrempo bia obi ni obrempo ashase sister mesi ye ka ye history akire obi a ohun nipa ne hu se wa dress na na mo se bia Juu ni omreda Juu mreda Juu de ye wo ne to be poso but se omonim se ye ka ye history e de akire obi ama ne hu a obe hu se ewiase na brabo no step by step enye se wotina mu ana atu na me bisa menu aba bisa nka onka bibi but ono de odadane ne de na dane afutuo atuofo se ewiase bible kura se de wodi wa hoden ebeye no fa ne nyina ye fo wa hoden nyina de obetumi bia fo wa hoden nyina ye menu aba me pese sabre wo chia wadofo
customers, what sorry for, non for, obi a odo ni bia, me bue kwana to ho, utumi echiano. Nchia kese akoma me maame. Auntie Mary, me dana si bebre me chiano. Sansu na nchia koma Part Queen Ventures customers nyina e wo wiase afana nyina. Omote menka omuse me chia obia. Sansu na nchia biom koma me workers nyina me chia obi bia. Me damase. Yo, why we Juu, me so me chia madofo. Madofo no. Me di ka chia Dr. Kwajo Ayisi. Doctor Juu Ghana, ubi hume. Na ma chia anointed lady ba kope, no size. Anointed. Ai Juu beba Hawaii. Juu Ghana wo krumu be hume. Na me wia Sonia. Ai Sonia also you ready. Juu beba ho. Na mako citizen and good. Mo nyina Juu ebeba be chia mo. Wo be hume. Na menchia no biem akọ ama me maame akuedom kwe nye no maame mesi me o vice mesi town vice president o vice second vice mesi town me okrom inti maame akuedom ko onso me chia obebe o bibi kan yo na wanja wa sorry for ana osofo mami chia me sofo e chia osofo pacho mi chia Elders Gate Methodist Church Hong Kong. So full of ya na lamte ma watch mechia wo and I mechia Elders Gate members nyina especially Suma members mechia bibia yo so achia no so for dia menso mechia me so for Apostle Francis Amuakwata nyamechi na mechinti otamvo to meet you our crab na oseno Apostle Francis Amuakwata I oba Juu mi wo krum maba me ba sorry why obehume be chiao I first na ye Freedom Chapel say a Parliament House ayi fo nyina somfo nyina Juu TV any Juu na nkasa o se ochia mo nyame ya adom a ye behia na machia me sofo ba konso ai sa me sofo yi ono so me pena sempa na ono de me de ni te kakra de ni te me ya me so for so me de ni te be so for Ghana so for nyina Juu mi chiemo se Juu Ghana enti wo a wo pese Juu e ba betwa wa sori akosiada sori bia o de to nsa fra Juu wo fra me a ye beba wo ko Juu TV a ase ho wo be hu se ye telephone number egu ho sa telephone number no ya brochire telephone number but me won WhatsApp enti wo frɛ no WhatsApp a wo benya Juu ai bo modern na contact Juu wo pese mbetwa okwesi ada sorry a ya ready ya beba betwa wo ye video bi nso na wo pɛ wedding adore engagement na wo pese Juu TV ye betwa edit to TV ni so ansa na ya free ha akọ back to UK Emani how bomodia ko Juu TV ewo YouTube and our Facebook telephone number na ewo ho no eya brochure number but me wo no WhatsApp ewo ha bomodia na frɛ me ofra WhatsApp na ye beba ba betwa program na ye de atuye TV no so me chia Dr. Reverend Isaac Owusubemba papa wonso oba Juu mi wo krom ye damase bebre Juu ahwefo na etiefo aheya ena ye di mo besi mame ene madofo bye bye bye